muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimwe bikomeje kugenda biba ibibazo. Nonaha duherereye aho M23 mu birindiro byayo yigaruriye kandi yashije umwanzi wayo ariyo FARDC. Ku kibuga cy'imirwano ingabo za M23 zirakubita zitanditse. Operation Turangize Sadeke, Operation Turangize Sadeke ni operation y'ingabo za M23 ikomeje kwifashisha irandura burundu ingabo za Sadeke ndetse n'abanyekongo tutibagiwe abarundi. Ibi byose biri kuba nyuma yuko bamwe mu baje gutabara ingabo za FARDC ku kibuga cy'imirwano gihuza ingabo za M23 bakomeje kuhatakariza ubuzima. Kuri uyu munsi wa none inama idasanzwe yateranye y'ingabo za M23 havugiwemo byinshi. Bimwe mu byibanga niko babanje gutera indirimbo ati za mushaki zitagengwa na sisi wenyewe ngo nta wundi ni Sultani Makenga. Ingabo za M23 zifite morale wagira ngo ntago ari inyeshamba nizo zahagurukiye gutsemba burundu ababanzi babo aribo igisirikare cya FARDC, Sadeke, abamarisineri b'abazungu FDLR, tutibagiwe n'ingabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi zimwe zatangiye kwiripotinga ku ngabo za FARDC ndizihuza na General Neva, ndavuga Ndayishimiye Evariste, umukuru w'igihugu cy'u Burundi wihakanye ingabo ze yohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'uyu munsi, ingabo za M23 zikomeje kwataka bidasubirwaho zirasa mu cico. Ibyo ndabivugira operation yabaye ubwo ingabo za FARDC zafataga urufaya rw'amasasu zikaminjira mu misozi ya Sake no mu misozi itandukanye ya za Kamanyora na za Kabayonga zishaka kurimbura burundu ingabo z'umutwe wa M23. Reka nze tuve kubivugwa kuri televiziyo twigire kuri tele kuko nonaha niho turi. Hano twicaye ni kuri tele, murabona na abasikari benshi b'ingabo za FARDC barimo bararirimba ati Mushaki, Kanyabayonga, Kabuye, Kagugu zitagengwa na sisi wenyewe. Nanjye ngavuga ngo Sultani Makenga ni uyoboye zino ngabo. Hano bari bategereje umwe mu bayobozi babo bakomeye, bari baje kubagezaho bumwe mu butumwa ndetse babazaniye na bimwe mu bikoresho karundura bakuye ku rugamba bitegura kurwanya uyu mwanzi wazo arizo ingabo za FARDC. None reka tunyarukire neza kuri tere dusimbukire ku butaka bwa Kongo. Turi mu birindiro by'ingabo za M23 aho zirimo gutegurira urugamba zishaka ko uku kwezi kwa gatandatu 2024 zishaka kwigarura uduce dutandukanye zitaretse n'umujyi wa Goma. Sake koko ntiyobowe na M23 kandi Sake koko ntiyobowe n'igisirikare cya FARDC. Hagati aho Sake imeze nga zone neutre, ugeramo uwari wese aramumena. Nibyo koko ingabo za M23 zashizeho umupaka ntasimbuka kuri Sake, aho za Ndosho nta musirikare w'ingabo za FARDC wemerewe kuharenga ngabe yahirahira yerekera Sake. Nibyo koko ingabo za M23 ziri kumanuka mu mujyi wa Sake zikajya kuzana ibyo kurya zigahaha zikisubira mu misozi yazo ya Sake aho ziba zikontorora Rake Kivu. M23 irakontorora nta y'amato y'intambara y'ingabo za FARDC ashobora guhirahira ngabe yarasa. Kandi koko ingabo za M23 nazo zishoje umwitozo, nazo zicaye hano zitegereje ko zihabwa ibikoresho kugira ngo zibe zarwanya ubu butegetsi bw'igitugu, ubutegetsi bwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bibasira ubwoko bw'abatutsi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yemwe ntibabura kubatwikira ku mihanda, abagore bakaviyorwa, abana bagahuza n'inkuta. Ibyo twakwita genocide iri gukorwa n'abakongomani bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Fatishi. Perezida Felix Tshisekedi nawe ntiyorohewe nyuma yuko ingabo za M23 zikomeje kumwereka ko zishoboye kandi zishobotse.
aho zigeze amahoro ahinda abaturage bagasubira mu byabo. Fatishi yari yarateze umutego nasubirwaho ingabo za M23 avuga ko azitegeye mu binombe bya za Rubaya, za Humure, za Ngungu. Ariko M23 ku butasi bwayo yohereje i Kinshasa bakaza gutegura umugambi. Iyo mbeba nini yibereye mu nteko nshinga amategeko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yaje kuneka bidasubirwaho ibiri kubera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Irangije irabura ingabo za M23 yitandukanya n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nibwo kugaba ibitero simusiga. Reka mbabwire operasiyo turangize Sadeke y'ingabo za M23 zakoze ku munsi wo kuwa kane zikawukora ku munsi wo kuwa gatanu. Yewe nta nibyo byabaye mu rukerera rw'uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2024 hagana saa 11 za mu gitondo mu mihanda Sake Ndosho berekeza mu misozi ya za Sake, aho bari biteguye kurimbura M23 bagasanga M23 ntaragafu kw'imvugwa rimwe. Nibyo koko M23 yateguye operasiyo turangize Sadeke. Iyo operasiyo turangize Sadeke ni operasiyo yateguwe. Sadeke niyo yabanjije kwikorera mu nkata ifata amasasu iminjurufa yagwa amasasu ikoreshe za karabure 12 za katiusha za mashinigane za Kalachnikov ntizakoraga. Hakoraga za mbunda ziminjira ibisasu arizo imbunda bakunda kwita za Musada. Izi mbunda za Musada nizo zari ziri kuroha ibisasu. Za 12 kibe nizo zakoraga gusa. Za katiusha nazo zaminjiraga ibisasu mu bice by'imisozi birinzwe n'ingabo za M23. M23 yarashe gatatu gusa irangije iracwekera. Iryo ni itegeko ryari rivuye kuri Sultani Makenga wabwiye ngo ntihagire upfisha amasasu busa, mubareke operasiyo yabo ndayizi, bari buze kureba koko twashize. Nibyo koko niko byagenze. Nyuma yuko Sadeke M23 icecekanye ku rugamba, Sadeke abarundi ingabo za FRDC zimaze kuminjira urufa ya rw'amasasu zavuze ngo koko turabamaze, naho abana bari bamaze kwitsimba mu ndake ziri muri misozi ya Sake. Abana nabo babaretse baraza babinjiramo neza babageramo muri metero 8. Imbunda z'igisirikare zaje zipakiye abasirikare benshi b'ingabo za Sadeke, zipakiye abasirikare benshi b'ingabo z'u Burundi, izingabo za FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi. Niba koko batikiriye ku rugamba nyuma yuko sniper ya FRDC yarashwe yarije ku rugamba icungerera, bayirasiye mu gifaru. Ndibuze kubereka amafoto nguko bigaragara. Ingabo za M23 zari zifite ba sniper batojwe neza 8 bari mu biti by'amashamba ya Sake. Barashe neza bapima amapine, bapima abashoferi, imodoka zirahagarara izindi zirenga umuhanda. Nibwo kubakamo n'urufaya rw'amasasu. Nibyo koko ingabo za M23 zafashe umuriro ziminjira mu ngabo za Sadeka, Barundi, FRDC, Wazalendo, Maimai, Shitani ndetse na Nyatura, tutibagiwe FDLR ndetse n'abarundi. Bamwe bakijijwe n'amaguru bibi by'ubusa dore ko bafashwe gwa mikono, abandi nabo bahasiga ubuzima. Ingabo za FRDC zakijijwe n'amaguru zamanitse amaboko zisaba M23 kuzibabarira, ahubwo ikazibwira uko zataka nazo bagenzi babo badashaka kunga ubumwe n'ingabo za M23. Abanya South Africa 3 bahasize ubuzima, abatanzania 7 barakomereka. Umwe muri bo niwe umaze kugwa ku bitaro by'ingabo za M23 dore ko babafasha bagahita babajyana ibunagana kugira ngo abakomeretse bitabweho. Ariko South Africa yasohoye itangazo risaba imirambo y'abasirikari babo bagoye ku rugamba. Ese M23 iyobowe na Sultani Makenga baba bari buze ko ababyemera? Ntago ari byo.
M23 yavuze ko mu gihe bano bacanjuro ndetse n'izi Sadek abo baja babashingura ndetse ntibanabashingure mu cyubahiro, dore ko nabo nta cyubahiro bigeze bahereza Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuri aba bashaka guharanira agateka ka muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ubwoko bukomeje guhigwa bukware muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nani ko u Rwanda rukomeje kwishirwa mu majwi bavuga ko u Rwanda ari rumwe mu bafasha ingabo za M23. Bamwe mu bitangazamakuru bikomeye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bibogamiye kuri leta nabo bakomeje kwemeza ko M23 aregari RDF. Sibyo koko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntahwema kuvuga ko nta na kimwe cyatuma yerekeza muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kujya kurwanya igisirikare cya FARDC, ahubwo avuga ko ababivuga babifitemo inyungu kandi zihambaye. Abwira amahanga akomeza kurebera agatangaza ibihuha ko ibyo ngibyo bitazigera bihungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibyo koko umutekano w'u Rwanda urarinzwe, washaka kumeneramo n'umuturage ubwe yamwifatira akamwereka ko aho twavuye dudateganya kuhasubira. Nibyo koko igisirikare cy'u Rwanda gihagaze bwuma, ushaka kumeneramo ntiyigeze aharenga. Ibyo ndabihamya neza n'indege Sukhoi 23 yashatse kuvogera ikirere cy'u Rwanda bayirashe mbirimbiri n'ubu ngubu iracyaparitse ku kibuga cy'indege cya Goma, aho idateze kuzahaguruka bitewe na sniper w'umunyarwanda wayipimwe neza adahushwa. Ibyo Fatishi yivugisha ngo afite drone zizarasa, u Rwanda rwamubwiye ko rwateguye ikirere cyabo neza kandi ko rwiteguye guhasha umwanzi we, ko nta muturage w'u Rwanda uzigera yemera kuvogerwa n'ingabo za FARDC. M23 nayo ku mirongo y'urugamba irakomeza kwemeza neza ko ifite ikiharanira kandi ifite ikirwanira. Mu kiganiro cyacu kiza gukurikira turaza kwegera bamwe mu basikari b'ingabo za M23 batubwire ibanga bakoresha. Bimwe mu banga twamenye ni ukutanywa ngo basinde, kutishora mu busambanyi ndetse n'ubusahuzi. Ibyo byose bikabafasha guhatana n'umwanzi ku rugamba. Utarakanda subscribe, ibanga no gukanda subscribe kugira ngo ujubone ibiganiro byiza tukugeza update ziri kubera ku rugamba. Yari nge nibereye ku Mushaki aho ndeba Ngungu na Rubaya.